Tripura Commission for Protection of Child Rights ni Bukhakti Koktisalo Vivekananda Auditorium International Yoga de Palaizaka Manjaka Tripura Commission for Protection of Child Rights ni Chairperson Jayanti Debarmana Khowai Rong Phorangnai ro Asalo poila no pandavo manjaknai narwai rokno rishakan rwe lamjak sokoi naharjaka abuni yagulo jati kathar masangai pandano sengsawi rekha pandaw manjaknai narwai rok asalo manjaka Child Care Institute ni charai rok pandaw kokthumni bisingtui kok sanani thangai Tripura Commission for Protection of Child Rights ni Chairperson Jayanti Debarma Yoga ni bisingtui saglangmano bahake kaham kerang khlaibai toninani aborokno teibai dalbidal koklam sawi khana rikha asalni pandaw manjaka Tripura Commission for Protection of Child Rights ni Chairperson Jayanti Debarma Gotomshil Monica Debarma no khowai te koban adongrok Hunkaham jotonono khulumka tini 21 জুন আন্তর্জাতিক যোগা দিবস অমনোরোগীন ত্রিপুরা কমিশন ফর প্রোটেকশন অফ চাইল্ড রাইটস অর্থাৎ ত্রিপুরা শিশু অধিকার সুরক্ষা কমিশন নিবাখাক্তই যোগা দিবস পালন খাইনাयनि बागै তিনি उमागन्त एकाडेमिनि हल नगो जों कायसा प्रग्राम आयोजन खालायखा ओ प्रग्रामो चिनरो फाइसो पैजा गोबांमा चाइल्ड केयर इन्स्टिट्यूट नि जेरायरो ताई फोरोंनायजो ताई दंगो गोबांमा जेरायरो जों जतनो सायमानो योगा अंखा एबा जे जों जे ब्यायाम खालायमानि एबा जुग जे अमो जतनो बागैनो गाहाम ताङै हिंखाय जों सिरिसितिनि सिमिनो सायमानो चिनि मनि रिसिरो आगिन सिमिनो ओ जुग अबस खायमानो बिसिंतै साक मांनो गाहाम तनो ताई बंनि बेमार सेमार रंनो काटि तनो अबनि बागैनो चिनि जेरायखंखा थिना ओ थिनांनो जों सासाखाय ति सानानि बागै सालबुरुम बुरुमनो जत जेराय रंनो ओ योग खायमानो बिसिंतै बंनि थिनां जों सासांथो अमनोरगिनो जों तिनि त्रिपुरा कमिशन फर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स निबखाक्ति कायसा आयोजन खालायजाखा ओ जुग दिवस उपलक्षे अमनि बागैनो त्रिपुरा हास्ति गनांगै जत बुमा बुफा ताकु बुकु जत ननो कयनाय नरम नम जेराय रंनो थिनां जों सासाखायनायनि बागै सालबुरुम बुरुमनो जुग अबस खायमानो बिसिंतै ब्यायाम खालायनायनि बिसिंतै बरंनो बंथिना जों सासा खालायनानै अंथो Rajakor agulini simin narene kokthum chini khorang